Lelio maluma yo pese pesenga Mayele savili Ya ile mai mo fa fo mai tato watu no ya leo o mai le zi uyo o fa fianga ya po pese pesenga foi ya le fa kasa mai mo fia le la mai mo mai tato watu no vanga muli ya o le fa fianga me se foi ya o fa mo le fa kasa mo fia mo mole toile nganga Christmas ya le mai mo anga tato watu no si mai el mai mo
Chef! Tasi! Fe eo rua! O mai! Che vai le maa mai au le susuru mai au le mata ngō fio fitu o le la. Eino! O mai tatou wau! Tatou wau sa ini le mea o lo whana mai mesia. Ai sa oi! Au foi o le mono tapena. Tatou wau tatou sa ini. Maa au foi! Tatou wala ia! Maa nai pia tatou maua mea lai whana o le mesia. Ia tatou wha losi. Ia manuia sa hinga monga fia. Thank you.
o lau tātou whai ule te talo. Tū mau yo mātou lungo manei, o lungo Samoa ma lau whātua tua i le nalolangi, lo manuia ma lo file mu. Le alofa silisili eso Yesu ke riso le ali ma le whaola, le mawhatanga mawhanawhana ma lo lava nganga pa ia. Nei se yo i le whawavau lava. Amen. Se mau le ua tau alunga le wha moe le whakasai mon fifia. Sunga le whawhenga inga ia iona tana te o mal whatua mal pai o le kalesia. Salofo, o le ua o le wha awur Christmas. Ya, mele mo modele ngang whawteitele. Mele sunga le whawhenga inga ia iona tana te o mal whatua. I whapel pai o le kalesia i mongo fia. Ona o le tau mwhainga le nea fiafi. Ese whātunga, me se fōi o le langi ino vi inga o pese whaitanga, pe fōi le whaamoe nei whanau. Ia pese mai lawe o mai le langona o le Christmas. A tonu fōi o tanga ese mai le pōna pō le talaina o mai le afiafi le nei. Sala fōi o taia, mai mon whaafonga le tātou tonu whaafiafianga, a le whakasai sa lai lua. Le whaamoe whaafiafi le aso taia. A tonu fōi o tanga ese whātunga o le Christmas. Ia le pese le nau whanonga tuana nei, le li whanua, mai. O te le mautinoa po le almena whanau mai Yesu whalpu. Ia a tonu fo i tau, e ngata i tau, whafonga ngale atunu. Ia a tau a fo i mole ni po kalam. Ia o mai fo le nganga o Christmas i tau. Ni mole ngā whaftai tele, sungan whawhenga inga i ona tana te o mal whatua mal pai o le kalesia, le whakasai mongo fia mole sao tau a le ni po kalam. E maise, o le whiau o mole o Christmas i, o le nei tau sanga, lua afe, lua sifumatou. Le titi fo le ngā whaftai ni tato paa. Ia. Mole nga whawteitele i paanga o langolango ina tātou programe pe ana eile mutanga luenga le soifo mararuina e wapena matanga luenga o tina mtameta ia o le anga fisota o nuu mala alfanga ia apea ma le office o le wharerai whafose mole langolango ina tātou programe leo o mwhai anau ina atu ila mai mawhaafonga Samoa. Turi tau mai tātou pokalami le aso tai au, leo tāpena mai le whakasai sa lai lua, mo le whawhiwhianga o Christmas i lo ainga, i le awhiawhi le aso tai au, mai maangu nei, ma le whakasai TV, whakasai mongo whiawhia, manu e tele le nea whiawhi, tau whasaifua. Lelio malu mai o pese pesenga, mai ele savili.